laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'ma. Thumma salatu wassalamu ala al-mabu'usi rahmatan lil alamin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahbabihi wa ala kulli man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi ila yawmiddin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة: أثقل شيء على ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. وسئل الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. وسئل الحبيب المصطفى أيضا كذلك عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال: الشرك بالله. وفي رواية: الفرج واللسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أو كما قال الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ko anduɗen kala ko goɗɗo teddiri hara hina l'islam ko jasayɗo. Si goɗɗo teddiri laamu ñande goo laamu ngungu lannay, si goɗɗo teddiri sabu jawdi ñande goo jawdi ndindi lannay ma o lanna. Si goɗɗo teddiri sabu dambe ñande goo o maayay, kono dambe ñande goo o maayay hara dambe fimum lanni. kono kala teddirɗo l'islam a wuuray ko a tedduɗo tawoya Allah yawmal qiyamati hara ko ton ɓurɗa teddugol. Yo Allah teddinir en sabu l'islam. Allah dalika deftere makko: man kana yuridu l'izza, kala e moɗon faalaɗo teddungal, fa inna l'izzata lillahi jamia. ko Allah jogui teddungal ngal fo na dey seeɗa, fop mum kanko jogui. ala noon ka teddungal heɓoto sina e nder l'islam. e jonna o misal seeɗa: si goɗɗo laamike ha hewti ko laami, hara kanko laami aduna o fof, sifa ko anduɗen ko fewndi ɗo kon fof, tawi yehi ha on ɗon teddungal ko heɓi kon fof e accanede sabu doole makko, rewɓe ɓe yonanari mo hande kadi ko worɓe ɓe woni ko o faala, jasere ɓurari ɗum ɗo. amma l'islam, sa teddiri sabu l'islam,
si goɗɗo yiɗima o heɓa teddungal ko Allah jonnuma kon e makko, si o añirima sabuɗa teddiri l'islam, a mayday e teddungal mangal o wawata ngal jaɓitude. fi honnu wona kanko woni ko jonnuma ko ndo wiyete l'islam. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓurata naadoygol yimɓe ɓen fof aljanna. ɓay ɓe landama ɓe maaki ko piiji ɗiɗi, ko kulol Allah e moƴƴugol jikku. ɓe landa kadi ko honɗum ɓurata naadoygol yimɓe ɓe yiite jahannama. ɓay ko Allah daali la amla anna jahannam, mi wondi mi hebbino e yiite jahannama nge nge hewoyayle tew. on yiyata e nder alqur'ana on fop plus de 6000 et quelques versets ko Allah inni ay aljanna heewoye, ko inni ko yiite heewoyey. ko honɗum ɗum ɓurata hebbinoyde yimɓe ɓen ka nder yiite jahannama ko piiji ndan. go'o ko shirku billah, sirkangol Allah. sirkangol Allah no woodi sirku wi janingin ton hawnaki no gasa Allah dandi e ngi rewgol sanamu. sirku luttuɗo on fewnɗo hakkundeji meɗen mo waɗeten bimbi e kiikiiɗe jemma e ñalorma, foofango e artirango ko waɗirgol yiingo, ɗum ko sirku non. waɗira fiyo yimɓe ɓen innu a waɗi, juulira fiyo ɓe yi'e ka juulirde, yara bayana fiyo ɓe yi'e, waajora fiyo ɓe innu iɗa waawi waajade, okkitira jawdi ma ndin fiyo ɓe innu kaari ko dokko, holla pehe maɓen fiyo ɓe innu kaari no jogi hakkil, jokka enɗan fiyo yimɓe ɓe innu kaari ko jokkowo endal, yo ɓe innu kaarijo ko moko ba, a tawoyta joddi yawmal qiyama bi rabbil kaaba. ko ɗum wiyete yiingo. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki womi hulana on nde rewoton sanamu ɓaawo an, komi hulani on ko sirku tosoko on. sahabaɓe maaki o ma sirkul asghar ya rasulallah, fa qala alhabibu lmustafa sallallahu alayhi wa sallam arriya, ko yiingo musidɓe julɓe. mo ɓe yo dartu golle mum ɗen miseɗe heewɗen jonnugol ɗo. si alaji en ɗo waɗi haaju meɗen naɓiɗi meɗen anndidiri tan an on wawata permetude nde ñande, mi ɓitto minna yomi yahu fiwata ɓe innu joni mi fembi ɗo abdallah yiyaka baraji ala e muɗum yaaru lillah. kamɓe kadi wata ɓe ɗaɓɓito ka hakkunde jama ton fof fi yiwgol kaarijo e kaarijo ari, haray woni yiingo. wallahi baraji ala ton. wata kaarijo waɗɗo haaju mi ronkanamo hay so tawi ko feŋero, ko waɗirɗa ko fi wata wowle wona fi ya heɓu baraji. haray no hulɓini wattaɗen hakkille mum. ko ɓuri heewde e nde toɓɓere ɗo fof en hiɗen e mum, yo Allah yaltingen e mum. kono ko ɓuri ɗudde muɗum ko sonnaɓe. sonnajo si baba makko maayi, ma nene makko, ma ɓiɗɗo makko, ma mooti makko, ɓurɗomo e ɓadade ko sohola o woni ka hoore makko, wowka woni ka hoore makko. kala nden ñande mo hewtaari ɗon haray himo enregistré encodi ɗum ka hoore makko, mo manditi fof malgré ko woni e wullude kon. mo manditi nenam maya, babam maya, ka ronkanalan hay gongol gotol, ñande kanka de yomi yettoytomo. ko fi Allah? wallahi na fi Allah. ko honɗum no waɗi si ɗum ɗo hino hulɓini ɗe golle ɗe wonɗen e gollude ɗo fop, suuɗiɗe e feeñude ɗe annduɗen fimum eɗen annda fimum. yawmal qiyama mo be men daroyto yeeso Allah, yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa in minkum illa sayukallimuhu rabbu laysa baynahu wa baynahu turjuman. enen ɗo fof ala hay goto e meɗen sina kanko e Allah ɓe yewtoye face à face. daroɗa yeeso makko yewton, nde ɗo yewta ɗon no golle maɗen nde ɗe peese ɗon, o landotoma lande ɗiɗi fi fewtingol e gollal mangal, fi yo jaɓane gollal mangal ma yo ronkugal jaɓude. marchandise gollal mangal no yawmal qiyama ala sodowo dewal si wona Allah. ko Allah tun andi ko honɗum julde waɗete, ko Allah tun andi ko honɗum zakka waɗete, ko kanko tun andi ko fi on no inna yen hajjoy wangoɗen ka suudu kaaba ɗo laabi jeɗɗi, birikije no mahani tu e yaw wangoɗen ɗon, yaha safa e marwa tun hakkunde pelloye ɗiɗoy, ko kanko pette andi ko honɗum waɗata ɗum. goto e meɗen faalaka ɗum. mi ñawlotako ɗo alaji sadio ɗo san'iro, mi ara mi juula fana ɗo joni mi yaha minna mi juuli fana, hara joni ɓe ƴettu baraji fana on ɓe yaha fof san'iro. marsata fana
alansara futuro geeƴe subaka ko ɗum wona juulanede ko wonɗen e muɗum ɗo ko Allah pet andi ko fi honno gonɗum o watta ɗum ñalande dargal noon so innoyi o faalaka ala sodanowoma ala mo yoɓata hawkanoyamaka pubel on lakara ko yiite jahannama galleji tati ala lakara ko galleji ɗiɗi pet woni lakara ko imma aljanna imma yiite ko fariqum fil janna wa fariqum fis sa'ir fedde go wonoyi ka nder aljanna ndeyaw fedde go wonoyi ka nder yiite sa'ir yo Allah dandu en joni noon Allah fewtinoyay gollal ma ngal lande ɗiɗi o inda ko an yo kaarijo ko fi hon ɗum yahannoɗa bayana on ko fi hon ɗum yahannoɗa inde boobo nden ko fi hon ɗum ittannoɗa feŋero on wallitoray ka haaju inna Allah ko mi ittirno ko fi Allah Allah inna fenay ko ittirnoɗa ko ɓay o addaneno ha gasi an kadi nattanɗamo ko ittirnoɗa ko fi wata o haɗu haaju haraɗa hersina ɓangol mo hay mbuɗu goto Allah ina mi mara joddi komi yoɓama ɗum noon ko waɗirnoɗa ko fi yo wowle si wowlano ka adna baraji maɗin haaɗi ɗon si wowlano ka husranu dunia wal akhira ko ɗum ɗo woni perdi adna perdi lakara na mbuɗi maɗin daɗi na baraji tawoyɗa ka Allah ɗum ɗo wiyete perdi kosom perdi mbuɗi maɗi ga mara baraji ka Allah yo Allah dandu en sifa muɗum ko landal aranalngal noon si Allah ƴetta golle maɗe landal ɗiɗaɓal ngal kadi ko honno waɗirnoɗa gollal ngal kono Allah e nelaɗo makko o wirno yo waɗire noon hi Allah soodi marchandise ma on amalama o ina yahu aljanna a waɗirno fina tawa ko ɗum ɗo men mandi baba en amen no waɗa hay si hawrodira e bindi a waɗirno tun fi yo yimɓe ɓe welto hay si hawra e bindi a waɗirno tun fi wata lanke hay si hawra e bindi a waɗirno tun fi yo goɗɗo welto hay si goɗɗo seytinayi hay si hawra e bindi a waɗirno fi ittere mon e goɗɗo yo woni ko an hay si hawra e bindi Allah inna naafi an waɗirnoɗa ɓay noon naafi an waɗirnoɗa mi yoɓatama waɗirnoɓe fi an ɓen ko ɓen woni komi yoɓata yewɓen ɓe waɗirnoɗa fi muɗum si tawi ɓe mari joddi ɓe yoɓama min Allah maranama ga joddi hande noon ko honto marchandise ma ɗo yahata poubel on ko nder yiite jahannam ko malaikajo yoɓata buganoyoma malaikaɓe anduɗa yeddata Allah ñamata yarata ɗanata ko resata almalaika la yasuna allaha ma amara la yakulun wala yashrabun wala yanamun wala yatanasalun ɓe jombata ɓe yeddata Allah ɓe ñamata ɓe yarata ɓe ɗanota ko kadi malaika ko annabaɓe nulota buganoyoma aljanna udditama o tuma annabaɓen hewti ko yummama jonnoyta yo buganoyoma nene tawyey ɓiɗɗo inna ko ayyo ɓinguel an a woni ka nder reedu a lebbi 9 yaltuɗa ɓaawo ɗum ɗon ka ɓaawo an duuɓi 2 ɓaawo ɗum ɗon ko enɗi an ɗi wonno ko moynaynoɗa ko ayyo ɓiɗɗo am miɗo hato jini hande kadi e darja hu gotum 1 point fiyo mi yahu aljanna ene a wawaylan timminande ndaare ko ɓiɗɗo jaaboto nene muɗum mo anduɗen noon ka aduna ɗo enen ɗo fof si goɗɗo nani ɗo yumma makko hino nawni hara himo maapi yaw ndaaro yaaɓe waɗanɓe ɗum ɗo naɓuɓe nokki Dakar naɓɓe Maroc adduɓe Europe naɓɓe Amérique hara hiɗa maapi nden ñande hara ɓe haton jini e ennero fiyoɓe timmin 5 euro maɓɓe on ɓe yaha aljanna ɓe inna ko ayyo ɓinguel an anditi ko honɗum mi waɗanma wa wassayna al insana bi walidayhi ihsana en wasiyike neɗɗanke on e mawɓe makko ɓe yo ɗigganɓe si rewgol Allah ngol feƴƴi ko moƴƴagol e nene baba wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya taw rewde sina Allah wa bil walidayni ihsana nene e baba kadi moƴƴe e maɓɓe sa rewi Allah a ƴaggani nene e baba Allah falaka dewal mangal yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam rida rabbi fi rida alwalidain wa sakhatu rabbi fi sakhatu alwalidain yarluye Allah on Allah o weltanike ma wosi nene ma e ben ma weltanike ma si ɓe tikkanima andu Allah no tikkanma ɗum non kaka adina ɗo yawmal qiyama noon ɓeɗo ɓe anduɗa ko ɓe woni sabu a wotete hoore o aduna ko ɓe andi ko honto e honto rewri ha hewtuɗa ka hewtuɗa si a nawnino ɓe ɗanotako sa weelama ɓe ñamata sina tuma nde harɗa ɓe inna walla mi heɓa mbuɗu goto mi ƴe jonnira noon misal ngal fino famiren
1 point goto fino ɓe yara aljanna. Ko honɗum ɓinguel ngel jaaboto nene mum, ko honɗum ɓinguel ngel jaaboto baba mum. ɓinguel ngo enta nafsi nafsi, ko hoore a woni ko mapinila nene, yahu nokku go dara sa heɓiro to mi wawatama timminande. si tawi goɗɗo wawari timminanoyde yumma mum yawmal qiyamati yer valeur denniro ko yara aljanna, goɗɗo ɗaynete ka adna ɗo jokkam mi lumbinoyte musidɓe, ɗum wonari haray ɗaynodiro. Imamu Shafi'i rahimahullah o inni kanko o ño'ata hay e goto, si tayle be o ño'a goɗɗo be tun o ño'a goɗɗo o ño'ay nene makko jara jibinno mo. ɓe landimo fi on no ya imam o inni o hara si moƴƴi an ni ƴettoyama ko nene a woni ko hendoto, kono hay ɓen mi ala ño'ude. hiɗen mallini ñallal wiyetengal dargal, kono faala yewde yeeso ɗon ko si tawi dargal ngal feƴƴama lumbama, goɗɗum no yeeso toon ko wiyete hawdu nabi sallllahu alayhi wa sallam, weendu nelaɗo ɗon ɓundu ndun, innen du ka haala men ɓundu kawsara, weendu kawsara, inna ataynaka al kawsar, min okkima moƴƴere hewnde. firoɓe gono firira noon, woɓɓe ina men okkima weendu wiyetendu kawsar, no yarɗa woy mum no sella. joni noon ko ɗum watta fa salli li rabbik, juulan juumima noon fiya heɓoy ɗum. ko ɗum kala faalaɗo heɓude ko wiyete ko malore saada. as-sa'adatu al-haqiqi la tujadu illa fil islam, wa fil islami aidan la najidu as-sa'adata al-haqiqiyya illa fi iqamati as-salawati al-mafruda wan nawafil al-masnuna. kala faalaɗo ko wiyete ko malal tigi tigi wangal ngal heɓota ko sinaka nder l'islam, ka nder l'islam kadi ka ngal heɓotowo kaka nder julde, tottugol farillaji ɗin jowi e juulugol naafiloji ɗi nela sallallahu alaihi wasallam waɗi sunna e hoore men ɗin. joni noon ndu weendu ɓeyni wo kala yaroyɗo ka weendu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yarande wotere a ɗonɗatake pooma ilal abad. yarugol ɗon noon haray gaɗa ga taw gayni ɗiggude, jagan fo waray immintino yamoɓe ɓaydi rondike golle muɗum no dari. nange yowtoyama ha fewdo ko e meɗen ndaare fewdo ɗo no wuliri, hino wifude ɗo mo ɓeeno mapode e hoore muɗum. yawmal qiyama hara hiɗa ɓorta ha laaɓi, waɗo ñande yaltirnoɗa ka reedu yummama ko noon daroroyta dargam, a darda e plein désert, dow no wuli ley no wuli, hiɗa rondi golle maɗa siko moƴƴe ɗa rondi, siko bonɗe hiɗa rondi. ko ɗum si fi innama fi sabilillah, ittu sadaka boy kullu abdin tahta zilli sadaqatihi yawma alqiyama hatta yuqda bayna al ibad. ko ɗowdinano yeyma nden ñande ɓuttinanama seeɗa, heɓa ɓuuɓolum seeɗa, ko ɗowdi sadaka ko ittaynoɗa kon. no sadaka o yaajiri o ko noon ɗowdi ndi woni ko yaajiri. hikma allah subhanahu wa taala o ɗowdi an ɗowdinanoyta goɗɗo, ɗowdi goɗɗo ɗoydunanoytalam min kadi. goɗɗo darota ko ha inna yo ƴoɓo ma nafere jooɗo nafere waalo, ko ɗum allah ini yawmal qiyama ñalande daragol. yimɓe daroto ɗo duuɓi 50 riwayi go duuɓi 100, hara goto suusari wowlugol landagol allah ko fi hon ɗum ko ɓeɗo darode e golle mum. ko ɗum allah ini yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin, ñande yimɓe ɓen fof daroyto yeeso allah subhanahu wa taala mo ɓeeno ari waɗugol contrat ndi. ko ɗo wiyete dargal. ndu weendu ɗo noon, ndu weendu ɗo ndiyam majjam on hino rawni ɓuri ɓiraɗam. ma'ul hawd ashaddu bayadan min allaban, no andirɗen ɓira no rawniri noon, ndiyam weendu ɗan no ɓuri ɗum ɗon rawnude. ndiyam weendu ɗon wa ahla min al asal, pellet ko wiyete goɗɗum no weli ko ha hewtito njuuri. weendu ndun ndiyam mum ɗan no weli ɓuri njuuri. tuluhu shahar, jundi ndu weendu ɗon ko embere ka yarete lewru, lewru ndu noon ara ko lewru laakara. inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma tawuddun, ñallal gotal laakara no fota duuɓi wulure ko konteten yadna ga. joni noon longer mayru on, jundi mayru on ka embete ka yarete lewru, yanji mayru on kadi wa arduhu shahar,
yanji mayro ngal ko yeru ka embete yarete lewru sa yari ɗo yarande wotere aɗon itatake pooma yo Allah yarno yen ɗo komɓe non heɓoyta ɗum ɗo ko ɓe waɗuɓe ɗi piiji wonɗi e arde ɗo bani adama fof bani adam kullu nnasu fi zulumati l hams neɗɗo fof neɗɗo hino e nder niɓe jowi ko wiyeteno niwre ko ya wono en hokkure tawa a yiyata nano a yiyata ñaamo na yeeso na ɓaawo azulumatul hams ɗeniɓe ɗo goɗɗo no niɓɓintinanoye e nder gaburu makko o ɓittine o ɓiƴe e nder gaburu makko o lette ka nder gaburu makko ha tere wonnoɗen ka sengo ñaamo yara sengo nano tere wonnoɗe sengo nano yara sengo ñaamo jungo fokkita ka hunduko ko majja hunduko hakke ko tawata ɗe niɓɓintinaka nder gaburu ma ko on no jalbinanoyema nder ton ko kasratu qiyamul layl ko ɗuɗɗingol juulugol jemma e ɗuɗɗingol ittugol sadaka ko ɗum waɗanoyema lampu ka nder gaburu ma kono musidɓe julɓe tedduɓe goɗɗo so woni hay o juulata subaka oɗo ko honno immorto jemma o naafa mustahil na ko wawata marsude niwre aranere nden wo azzunubu zulma bakkatu ko niwre bakkatu kala waɗɗo bakkatu ayyan kana haray o woni e nder niwre wasirajuha attawba ko jalbinanayma noon iwa e nden niwre bakkatu ɗon ko ya tuubu ruttoɗa ka allahu subhanahu wa taala wa tuubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun onon yo gomɗinɓe tuube ruttoɗon ka allah on fof no gasa ka allahu subhanahu wa taala o maloyi on no gasa o malnoya on bakkatu ko fajjitete ɗum kono jokkinte on no gisan attawba qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim ko ono yo jiyaɓe an fantimɓe bonki ko waɗi ha feƴƴiti dépasse few limite on hande kadi o inni o la taqnatu min rahmatillah wata on taƴo yurmede allah nden no bakkatuji ma ɗi wayri o ɗi janɗi ɗi fanɗi ɗi suuɗi ɗi feeñi ɗi annduɗa fi mum anda fi mum tubu ilallah ko inna yo tuubu ko gomɗinɓe ɓen wa tuubu ilallah o innari ayyuhal mujrimun o innari ayyuhal munafiqun o innari ayyuhal kafirun na ɓe inna ko ayyuhal mu'minun o innari hay ayyuhal muslimun hayna julɓe ɓen inna yo tuubu ko gomɗinɓe ɓen heɓɓe valeur de ha ƴawi dow ga ɓe allah manti fimu o inni wo qad aflahal mu'minun gomɗima laama gomɗinɓe ɓen allazina hum fi salatihim khashi'un ɓen ɓe tawata ka nder julde maɓɓe hara hiɓe yankinani allah allah noddi ɓe ɗo ini tuube ruttoɗon ka an hawnaki no gasami malna on ko fiyonu inante julɗo e tuubu ko ɓay pelleto waɗa e bakkatu ko ɓuri bonde kon fof ko waɗugol bakkato ronka tuubude rutto ka allah subahana taala yo allah waɗen tuuboɓe ruttotoɓe ka makko azulmatu sania ayyuhal ahibba walqabru zulma qabru on kadi ko niwre wasirajuha assalat ko jalbinano e ma qabru ma o wo ko julde nden musidɓe julɓe tedduɓe duumoɗen e juulugol duumoɗen e juulugol yo allah yaafo mawɓe fuuta jalo sa fokkitino yaltugol ko ɓeynayno awa julde nden dey sa ala e juuloyde sa heɓi goɗɗum ta neldan mi faalaka fi hon ɗon mawɓe ɓe hiɓe jogino ko wiyete kon hikma e haqqil e faamu hiɓe famno l'islam hiɓe andi neɗɗo kaw juuli o kaw juuli hay so waɗi bakkatu o yoloytako neɗɗo ko moƴƴi o ko ñoƴƴi ko moƴƴi so acci julde nden tun o halkoto few kono neɗɗo ɓe arno ka nelaɗo salah sallam ɓe maki ɓeni nelaɗo kaarijo o juulay ɗo himo juula kono o waɗay ɗum ɗo o waɗay ɗum ɗo o waɗay ɗum ɗo ɓe konti bakkatuji tun ko watta malgré himo julde nelaɗo salah sallam maki tertemo ñande goo julde nden haɗaymo tertemo ñande goo julde nden haɗaymo e bakkatuji ko woni wadde kon si wala noon e juulugol goɗɗo yawno o fijidi e debbo ala ko waddari e debbo on sina ko woni tumɓe yiidari wano goɗɗo yottorta e ɓeygu mum o ari ka nelaɗo sallallah alih w sallam o qirriti o yini nelaɗo mi waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo mi halkike
wallan ko honno mi dandirta mi laaɓirta e ɗum ɗo nelaɗo maaki hal sallayta ma'ana ene ko enen juulidi o waktu ɗo joni tawi hiɓe salmi tout so landi nelaɗo ɓayo inni hi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki julde nden hinde yaafo hinde monta bakkatuji kala ko waɗa ɓawo muɗum ndaare valeur julde ko ɗum andirton julde nden valeur mayre on farillaji ko farla e hoore meɗen kon fof kaka hoore leydi ɗo sina julde nden ko invitation spécial allah nonnimo jibril yaw yeytoyoɗa mouhammadou makka yo armiɗo faala yo min yiidu no woodi komi jonnatama ko secret ko hoolare fiwata majju fiwata yeeɓo no anda pellet jibril majjintano ɗum o bonnata hoolare nden kadi kono inni yaw inna mouhammad mi inni yo ar mi jonnamo jungo e jungo o ƴettoyimo makka o waddimo palestine baytul maqdis o ƴettimo ɗon o nawimo haaka kammo jeɗɗaɓo dow hakkunde noon kammo e kammo ka yarete duuɓi wulure temeɗɗe 5 1500 ans hakkunde muɗum o yayi ɗum no fof e nder jamma o gotum o hewtiti kon ɗo wiyete allahu akbar allah ko mawɗo ta jiiɓo so tawi ɗum ko possible no wawa wonde mi jotto joni kam mi woni ka hoore min mba mi tappa ɗo numéro ɗo joni e nder 2 minutes hara ɗuuɗi ha hara o soni ɗo États-Unis d'Amérique soni toon goɗɗo ƴetta toon min yewta ko mbo moƴƴini ɗum ɗon ko bani adama si bani adama wawi moƴƴinde ɗum ɗon on moƴƴinɗo bani adama on no ko ronkayɗo ɗum on o ronkata ɗum musidɓe julɓe tetta ɗum ngalɗine julde nden kala faalaɗo yo gabru muɗum jalboy yo juulu jemma o totta farillaji ɗi wa zulmatu athalisa almisanu zulma wa sirajuha la ilaha illa allah balance ma on sikeli ma on ka golle maɗen peesoyteɗo yawmal qiyama ɗon kadi ko niɓe qala taala fa amma man thaqulat mawasinu on mo peesi mo moƴƴoyum toyowi ɓuri bonɗi ɗin fa huwa fi ishatin radiya oɗo o wonoyey e nder guure hara himo welti himo yalla himo welti ha hande goɗɗo tawari nga kafawel bara banɗa o ini teddungal e moɗo mi heeɓi négatif nde o ardi ɗon e leetere wande ko positif sina ɗum o ƴetta yo mara ɗum to ko andirta ko sa hattike mo ɗon ma son fotti tawa yeeso ngon hino niɓɓiti ko ɗon andirta tigi tigi on ko landano ko moƴƴari a waɗa kadi yawmal qiyama si tawi moƴƴi ɗin peesoyi a yiyaymo tum fa huwa fi ishatin radiya e aya goo inni so jonnitama moƴƴi makko ɗin ka ñaamo o inna ha umuqra'u kitabiya are jaɓon tan kon ɗo janngo résultat ngon ɗo inni zanantu anni mulaqin hisabiya miɗo fellituno tigi tigi on komi golli kon vraiment mi pasay mi heeɓi bakkango mi révisi allah kadi o récompensilan kadi o jonnitilan golle hande haray mo welti sago makko koyo publié surtout fewndo ka facebook ɗum buke toon harayna kaari paasi si tawi ko négatif ko inata ya laytani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya ya laytaha kanat alqadiya hanino nde mi maaya hara mi hettari o résultat ɗo si tawi goɗɗo sarti conteneur Europe ɗo ma États-Unis d'Amérique o hewtoyi ka airport lagine maka port o inni hanino haysi mi hettari conteneur janni wallahi hara hina ko moƴƴi woni nder ton sina ɗum haray mo hawji ha hettugol fiwata duwañi ɓe jetto goɗɗum kono so inni hay son jonni taarilan golle en ɗen ko yangani kon golle ɗe wonno moƴƴano joni noon fiyo balance ma on teddu aksir min qawli la ilaha illa allah sono be sono wolugol konngol ɗo qala annabi sallllahu alayhi wa sallam jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illa allah wo heyɗintine imanu mon on fiyo wontu keso sabu wiwgol la ilaha illa allah ala reweteɗo e gonga ko hino nafa rewɗo lorra mo rewari sina o wiyeteɗo allah no woodi buy ko rewete kono nafata on tigi mo rewata nafa ma on sa rewari mo lorra ma ko o wiyeteɗo allah keferɓe ɓen e wonde heferɓe koɓe yeddi allah fon koɓe yeddi allah ha hande goɗɗo suusare heɓude ɓiɗɗo o inna mi inni o ɓiɗɗo an ɗo allah suusataki ko allah pette sa wattay allah o mbewatta goɗɗum ɓawo abdou inna oɗo ko maccungel allah ɗon no marsa abdoullah kono ya innuma oɗo ko allah hay goto suusari hay firawna en bandiji jani yeddunoɗi allah wiwnondu ana rabbukumul a'la komi woni allah won ɓurɗo e towde on kono o suusano wolde ɗum ɗo joni noon siɗa faala ɗum ɗo hebbi wigo la ilaha illallah annabi moussa qissa mo anduɗen o arno inni allah miɗo faala ya jonnan komi wirdo
yeeto lan komi wirdo min kadi hara ɗum ɗon ko spécial fi am min tum secret hakkundeji meɗen. Allah inni Musa wi'u la ilaha illallah. Annabi Musa inni Allah miɗo wowlde ɗum ɗon, kono yimɓe ɓen fof no wowlde ɗum ɗon kadi yeeto lan goɗɗum goo harana ko yimɓe ɓen fof woni wowlde kon. Allah inni he ko ayyo Musa ndaaru ɗi kammuli jeɗɗi e kala ko woni e majji harana min Allah, ɗe leyɗele jeɗɗi e kala ko woni e majji harana min Allah. si ɗuɗo fof waɗama e balance um gotum, a ƴetti konngol la ilaha illallah waɗama e balance um haray la ilaha illallah no teddi ɓuri ɗiɗo fof. wi en la ilaha illallah, nde neɗɗo wi'u la ilaha illallah nde wotere wo ɗum no e was tawi a naati ka juulirde ɗo a itti o pentirɗo a watti pentir keso. sa wiitika la ilaha illallah hara a itti on noon kadi a watti goɗɗo, ko ɗum woni jaddidu heyɗintine imanu mon on bi qawli la ilaha illallah. hara nde mo yalta kadi ka nder ɓernde ma woni ko yalti, na wowlugol mo hara haya wattana hakkille makko. ala reweteɗo e gonga ko hino nafa on rewɗo lorra on mo rewari si wona Allah, ko sabu ɗum ɗo kafa kan ƴettirano. heferɓen ɓe wi a jaala al alihata ilahan wahida. e Muhammadu an a waɗa ɗi reweteɗi amen ɗo fof 360 sanamu a transforma e ɗiɗo fop inna emen waɗu reweteɗo goto pet. wo inna hada la shay'un ujab. awa ɗum ɗo noon ko hunde hawnide ni 360 yo wontu gotum min sali min watta hiɓe anduno ko honɗum woni la ilaha illallah. yo Allah tabintin en e ngol konngol, yo Allah longin en e ngol konngol nde hiɗen maaya, yo Allah waɗu hara ko ngol konngol sakkitiɗe wolde hoore waɗuna. man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. kala tawata ko la ilaha illallah woni konngol ma sakkitingol ngol e hoore o adna, ne laaɗo maaki sallallah alih w sallam a naata e aljanna. yo Allah hokku en aljanna. yawmal qiyama si tawi naafigi e fasigi e keferɓe fapnadoyama yiite jahannam. heferɓe ɓe fuɗɗo noon mokade naafigi ɓen e fasigi ɓen ka nder yiite. ɓeyna ko on no yahayno juula jaa ko on naafigiɓe. on wi'i la ilaha illallah, minen min salino wi'ugol ɗum ka aduna, kono en fof hiɗen fota ka nder yiite ga. la ilaha illallah mo ngon nafari ngol konngol ɗo ngol satta e Allah subhanahu wa ta'ala. on say Allah o ordona ko décret yurata dow ga, wa inna akhriju fi nnari kullu man qala la ilaha illallah walaw marratan fi umri. yahe ka nder yiite yaltinoyon ton kala wi'unoɗo la ilaha illallah e nder gurdam makko fop hay say ko nde wotere. on say yiite ngel nge uddite wiide noon on say wiide fayda ha laaɓa pos luttoya ton hannde kadi keferɓen tun ko ɗum Allah ini wa nazaru zalimina fiha jisiya. min acca ton toñaynoɓen sirkunoɓen hara ɓe jiccori koppi maɓɓe ka nder yiite jahannam. luttunoɓen fof yaltana ɓe toon. la ilaha illallah yo Allah waɗu ngol konngol ɗo ngol sakkitotoɗe wolde hoore waduna. azulmatu rabia assiratu zulma. wo sirate on kadi ɗon kadi ko niwre nden ɗon noon ko honɗum jalbinano yeyma ɗon. wo sirajuha alyaqin ko fellital, ko ya pellitu wondema pellet ko neɗɗo mi wuurimi mayey, ko ya fellitu wondema pellet ñande goo jumare hewtuno tawi min kaarijo mi woodaka e hoore o aduna. ɗum waɗi tawi enen ɗo fop goto men ala e hoore aduna ka fellita kadi ñande goo jumare hewta e hara hino juulede an a tawaka, ko ɗum wiyete alyaqin. sa felliti ɗum ɗo a wattanayi hakkille golleji maɗi. baba en ma sen konti ene wonɓe ka nder juulirde ɗo luttirɓe nene e baba on tawi ko ɓen ɓuri fandude. ko honɗum naɓi baben ma, ko honɗum naɓi yumma ma, fi honɗum ko Allah happanno ɓen timmi. an kadi ko happanaɗa ɗo ñande timmi wo wallahi summa wallahi yiɗuɗa a yiɗa a yahay, moƴƴuɗa a moƴƴa a bon a yahay, marɗa a mara a yahay, laamiɗa laamaɗa a yahay. no alhaali ma on woniri o pellete a yahay. alyaqin fellita wondema pellete nde ñalanɗo ko hewta hen ko ɗum wiyete alyaqin. ilma alyaqin woni ko wiyete ayna alyaqin, fellita ɗum ɗo. jawaɓum ɗum e ɗiɓe ɗen wo al akhiratu zulma. wo laakara on fopp kadi o fof makko en général koniɓe. wa sirajuha al amalu salih ko jalbinano yeyma to wo ko golle ma moƴƴe ɗen. aɗomi jooɗade hutuba arano si immoyama ka gaburuji
wa isal quburu bu'sirat si tawi ko wonno ka kaburuji kon fof wiƴƴitoyama yaltinama waranoɓe warunoɓe ubbunoɓe yimɓe e ubbanoɓe gerunoɓe yimɓe iri ton e irananoɓe fof waranoɓe hoore toñe foppu yaltinoyama sirkunoɓe sirkinanoɓe yawnoɓe ndaaro e ndarannoɓe fof yaltinama hande kay wa isal quburu bu'sirat wo alimat nafsun ma ahdarat aya koyni alimat nafsun ma qaddamat wa akharat wonki wonko ndeñande ande kala ko kun ardino e ko moƴƴi e kala ko kun ardino e ko boni si immama ndeñande no mo beerondike golle mum ɗe wona mi wiiri noon nane fokkitama ka wiyeteɗon dargal o yiya yimɓe ɓe no waɗa yana immo yana immo yana immo yana immo fir'auna en fof ɓe andunoɗen bandiji jani fir'auna e boneji mum wiwnoɗo komi woni allah mon ɓurɗo tewdude on wiwnoɗo on marare weteɗo goo si wona min fir'auna oɗo o aroyay o hewtito goɗɗo o feƴƴamo hara bakkatuji fir'auna ɗin no fanɗi ɓuuri on bakkatuji on neɗɗo ɗon ko hombo woni on neɗɗo ko neɗɗo tawiɗo pas ñaami mbuɗu goto riba hara himo andi pellet ko riba fir'auna hewtitoyto oɗo ka dargal feƴƴamo yaha o hewtoyo ka dareteɗon hara oɗo hewtari mi toriki allah yo allah laɓɓi en riba aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih alhamdulillahi allazi an'ama alayna bi ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma amma ba'd en yetti allah subhanahu wa ta'ala waɗanɗo en nemaji wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sen konti nemaji ko allah nemini en ko wallahi wata ande ɗi ko jelu ko kanko tigi wowli kono noon o resumani en ɗi nokku goto woni la in shakartum mi wondi noon so yettilage hoore komi nemini on kon la azidannakum mi wondi mi ɓeydanayi on kala faalaɗo yo allah ɓeydanmo nema mo woni e mum on yo weltano allah e hoore ko allah neminimo kon ta ɗum hewta yaha ha ndaaro ta goɗɗo daranoyo fiyo ɓey arsike ma ɓeydo ta goɗɗo daranoyo fiyo laamu ma ɓeydo ta goɗɗo darano fiyo jaahu ma ɓeydo ta goɗɗo daranoyo fiyo teddungal ma ɓeydo yettu allah ko allah inni so yettilan e hoore komi nemini on kon mi wondi min allah mi ɓeydanayi on yo tori allah yo allah ɓeydan e nemaji ɗin musidɓe julɓe tedduɓe eɗen jogui nema ko wiyete l'islam ɗum ko nema non kono a andi l'islam ko nema wotuma yiɗa goɗɗo mo jokka l'islam si bani adama yeehi ha tawi si waɓutu heewi dérangeay mo so feƴƴi o juularimo andu a fuɗɗike wonde moƴƴo neɗɗo si tawi o juuli o juula ko tuma hakkille ɗen arti o anditata haray yo wattan hakkille mawɗo goto wuruno duuɓi 60 60 ans hewti ka mawɗo on maaya himo waali ɓiɓɓe no wulla tanira hino wulla sonnaɓe hino wulla mawɗo on ɓanti hoore ndaari ɓiɓɓe ɓen fof o ini wata on wullu baaba mon wata wullu soro mon bam mon wuuri duuɓi 60 ko nde wotere takbiratul ihrami on fuutimo ka juulirde ko nde wotere imamu habbiri tawi o ala ka ɓaawo saffa won ko on bakkatu ɗon o huli wata allah nangitiroymo yawmal qiyama enen kadi goɗɗo no wawi wurde ɗo o wondira allah o inna o woni Europe ɗo duuɓi nogay ha hande o heɓari subaka ka juulirde an kada mari contrat ndi yeeso allah ɓay ko ɗum o tagirno ma ɗum ɗon a waɗari ɗum ɗon a yettoma ko honɗum jokkunoɗa ha ronkoɗa waɗugol ko wiwma kon si goɗɗo signiɗo contrat karamo kojo goto o wi wo ko ɓuri mawnude e perdi ko neɗɗo perdata kon fo yo aduna mon wo ko hunde wotere ko tuma tawata pellet nawnuɗa nawniraɗa marɗa a mara si leere golle ɗen hewti a nototo golle ɗen si leere subaka on hewti a nototako mo a nototo fi heɓoygol arsike on kono a notota ko fiisi arsikayɗo on noddima pellet ko allah woni ko arsikay ma o innay hayya ala salah inna hande ko samedi be mi weetora koɗo lendi o vendredi so 4 heures pointata wallahi a ratata musidɗo meɗen goto himo ka nder juulire nini meɗen fewnodir ɗo o inni usage mi golli e golle nokkel kaari duuɓi 7 ko laabi 2 mi weetori laabi 2 kono e nder duuɓi 7 ɗin fof o juulo yaari subaka laabi 2 ka juulirde kanko guirreti
oɗo kadi mo mari contrat ndi yeeso Allah musidɓe julɓe tedduɓe mi toriki Allah yo Allah hokke battane moƴƴo as'alullah al-aliy al-azim رب العرش الكريم الذي جمعني مع حضراتكم في بيت من بيوته أن يجمعنا دائما في هذه الدنيا الفانية على طاعته وفي الآخرة مع خير خلقه إنه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفرنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فاقبضنا إليك خير مفتونين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا عزيز يا غفار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتال